Kireshingi ntotore warubagira getikia obunge Southern tikithurano ni gikuru ku Gideon Kimathi akiaria kire kiatho kia graduation Teresia Kanyakine kireru aria rwawe na ebete siasa na kuria aciari mamenyere ciana ruthani ruru akiuga kithomo nikyo kibewa kinene kire ciana nkuruki na urite thirikari gutigira ciana cionthe iacegeretwe KCPE ni kuthungira sekondari na nkinyagia kuruthanga na karuge kurekeria barua cia gwita ciana maskuru kenda aciari mebanga kuribo nyumani nenderete antu mwaka mweru umwega mutugikare na ino. Gideon Kimathi warujera giti kyo bunge ja Southern akiaria mambure njo kungura kithomo Teresia Ndarene na kinya ukungwira na bathatu barabagi maritwe ana babonde barathomithagwa ni nja njonji kinywa urani mukaririgitwa kiama kia vuguvugu Kimathi no ritia aciari gwita na mbere kumenyerana ba kagite na kabetite na mbere na rutha rwao tumenyereana betu muno nduo rukeja ruru kuija ruma antune ya maingi sana lakini antu wa Meru ora buri bwibange kuma thai twarikia kurethiwo nkwe tariki 1 period iwe tariki 1 mwanka tariki 20 na arareana bachoka skuru ni period very important so antu betu ora buri bumenyereana betu mono aciari bukarekeria no u ana ibabanga bangwe bakethira bena mathajeri jathatu cha kuthoma nja kinya bari ruthene u tuga extend gutuika na ndea na bena free time mwanka tariki 20 achievement yetu ira nene twinthije ni uratukomba kumenyerana betu uratukomba kubathomithia iyo ni otukangaranti their future tutibakira nyomba inene tutibakira nduka tutibagurira miunda tuyobanenkera itubanenkere ni kithomo nkurukini romba la Kimathi kire aciari na thirikari gutigirana bonde barabara geretwe kirasi binana ne bagwita sekondari na nkuruki thirikari kiuro kurekeria baruga ciana na betite skuru kurio kenda aciari baba komba kuibangania ana barabetite form 1 to make sure bonde Meru County to kwithira tuina 100% transition kuma primary to secondary level nikenda tukomba tuithia tuin guaranteed of a good future. Ministry ya Education nibanganie mubango mwega nontu turi aciari batu tutikwenda kuija kwangai kanana January kutuika turikia mwana skuru tukerwo te baroga itwije vire baro arira ciuma kuri baro aciura ciana ukaigwa mwana okuna rathithite KCPE lakini hatari sibu baro mapema itukwenda kwira thirikari na ndeni iciumirie mapema irete baruga ciana mapema no kagita mwana kinyomwe tukwendaga baruga nikenda aciari baba nabo bakomba ikuithuranira kugura into birana baba kwenda jonto itukumenya turaumire thigonkone nikenda gantu karabatigerie bombe gugatumira nande kugura into biria ana baba bagetu cukuru iria mudiene ntomo ya Kimathi ya mwaka jumwero jwangirije 23 kya kanyagaka ko wish antu betu oarabari bwithire bwina happy new year 2023 mwaka jwe na ufanisi mwaka jwa kwendana mwaka jwa kureta antu amwe te mwaka jwa kwathurana katurete let us gather our people together nikenda tukomba ku confront challenges ira twina cio twitwinde te mwaka jwa kuga baba kana barea ni mwaka jwetu twinde tukuje pamoja tushikane pamoja na janduraku nikenda tukomba ku make sure ana betu bakwitirwa ngwi bwega irasibi gwakwa chukuru igwakwa barabara ikuthondekwa stima igwikirwa kiki antu betu bakwenda nandi kituma igitigwe ki mwaka ya 2022 tuwita 2023 tufanyeni kazi Mandarene wandini ya Bogeta isti gicigo mbunge kia Southern nke report rantito cia weru weekendi rea kwa ritwa ni Mutugi Kare.